kade mungguin kawen tenan aji sastra berateni punika sangkaning budi sang
saking jenan suci dosa mohoi yogi
tiang ripo ngadenganin Kartika masuk. Kalanira parangke ngajakaning ngapunika Ida Dewa Agung Putra Sang Rama lunga memartu Dontang Pradesa Kathah punika desa para desa Kecimapoli Riawanira kaburannya selantangin pemargen rita Wiyak tingulangunin pisah Kathah punika tukat agung sane madurgamu keaksi oleh Ida Sang Rama wenten taler petikan sane dahating mautamu inggih tiosan punika napi malih Unyana lentalaga wenten taler telaga makem wah taman sane dahat ngulangunin pisang nirjara kapuamahne mungguin kewentenan toyannyane Dewa Ratu aku dahating nirmala pisang